Bona, what does it take to be a motivational speaker? Guest or motivational? Jona chika moka. Ora mo graduation ja bana. Guest speaker e santse ba tsamane o rutegile to the core. Ka go bana ke re kwa crèche go bana ba ne ba tswaji a tsje le bona ba rutegile. Ha tshele ba guest ba mohlopha. Ora re lena o mo leveleng ye nngwe ya go rutega. E se go te beginning akere. Fela tšintši crèche ha ke tsore gore a ba tsebane le batho. Go ba ne le a ba tsebe gore ga go santse gore o tšee ke speaker o tšea efe batsadi šiba ba tletse ka rata enterage go ba thišitše meberekong motho a computer literacy ya 6 months a computer literacy ya 6 months a purabure e rete claro o tse purabure e rete ya doctorate mara ena o go fo o tsena college o tlo go ya purabure rete o botsa re something so wrong here hela e photla o emeletse le tsena sekolo tsao ya go le boima bathong di wete le di excel le go insert di picture go khoro go le go di khoro sekolo se boima o ra ba engineer ya tseba go gore ebile go thatafile bathong ya ta go eno bone mago ene ka 6 months ba tsere sekolo 4 years di doctor tse di ya 7 years a ke re mo go tle batho ba di engineer di batharile medicine ba tlile ke parents nyanyana ke ba tlo bona bana yena show emeletse a ke tsore gore bothata o ile le mema crèche go fa ke fosa tsebe ka re it can't be but a ke crash gore na o ne computer literacy certificate se mabe sekolo se 6 months aro I come back oh ke mo ka eme mola se ba go le boima wa tsa wa gotlelela eng go type cause ke phele jwa batho ba bang ba every day yo gore like go tja go tlaba yo ya ke bathata ga go tlo reng o tlo fa bana le bana ba ntse ba tlo opela dikoša o ile ba re ra ga tempela nke ba tsena ba lapisha ba